Huh. Ipia pa na ipia ai chai diu tam dung ton dung kham ma jing ta yo inam sung he tha sit ki phat lam elo le pu na ne jing uvin ni jong le chim ta le jong le han tu ne ko a hi su pi ole nau te ho ki thu pi ngai cha ten khat he inam sung wa om ki ta ji nin chim le jing ta jong le han video sim lo the pu uvin ipile tunin ko a ichi video hung ve ho su pi ole nau te ho zo se na bon chawin ni khu pha khan bol ve tunia isip kit diu video hi ki pa na video be set wang cho ikit po in tu la he ka recent video ho ai lo la ka previous video ho Anave liao chun gen thei ha sat na ngen ai lo la pu in a lung don gim na kana pu na ngen lai na ngen ai jingin ke yong han cho video ho hi sep yong hi ka sep nom be se lo ai ta an jing jong le ta sei bangin angai cha ten alo thelo kho ten khat hum ki ta ji na chu tua hi chi video hi kan sep kit ding in a thu hi a details ni au khat ki chi lo wa se ya le mi hi a thu hi ki chi thena he nom hi mi atam ji in a thu hi ni au khat details jep hin saying cutting Kithopina video ki to hi chim le di oi ta ating la ke yong hi ka chim tai ki til bo chun chunga pan ngai ma ding ai in ha ma yin in jo video sim ho he ating le gen thei ta ha sa ta in bola hele thu zat mi a ku na ki zo ho yong om ki ting le no mo ki sakit zin ha ma jing ni jong le achai na yong hi mai the in ipi le thu details nyau khat na ngai kho mo te tun ko ki Kithopina ngai cha insung mite hi ai le a details that mean baby Joshua Kithopina dinga he chi video in sip ki do in baby Joshua hi se pa semin lun Mr semin lun le mistress Sylvia nu Sylvia lam kalang mata wang ko a cheng hi uvin ichi nausian baby Joshua hi kumni bo kumni tu tha February a hi kumni Lungset he in ama hi ahung pe na pat na he insung mi ten anu apa ai lo la pi apu insung mi su pi ule nau he nup na tu khalo nup na tu lo lungmung sela chapa ka nei ta ve ti a ke pa pi the be se ri hung hi lo ai in ka sei hi lo le chi hi hung pe na pat na he anu la pa in hospital an bui pi an gim pi ma he in ichi nau sen nat nei ga ki se han lang hi le a thu a hi tui a lu ne ti hin na tui au me ti hin a thu hi operation bol ngai jin ating le amit te ni hi khumu ki chi lo chi amit te ni operation bol ngai ki na ating le a lungs na eho paw achup ti te a lungs achup hi khat lang sang hi a hai dan ho ai lo li pam a lungs ki su ki lo chong operation bol ngai ki hin a thu yong operation bol ngai ya amit yong operation bol ngai ya chiting la achup khat lang na operation bol ngai ki nei district hospital a pui liao i thei ta lo chi pha na chu gal lai ta a chu gal hung ki pat ti la pa na chu na wa ta in chi district hospital a kuna chu rims a pu ki wa lamka district hospital a kuna rims a pu chi rims a pu na wa yong chu oxygen ki bu aboi lai ta hi gal hung pha na he emi zo si chu hospital a kuna chu an sol do go dai ta an sol do good pet wa hi pita eho gal sunga chapang naw sen khat thi chi pitam amin yong kai tain ama chu to room khat naw ko ma in sipai kem
second MR tiu ta ma hai hung zam vai hen cho hung zam phat wa chu second MR chu oxygen ki bun ho ai lo li pham om lo phat wa chu naw sen cha bui ding a om phat wa he chi pai ho ko ma cha taw wa hele chi ma chi rims ma ma na pui lo wa le thi ding a hi tai pi pe ti phat wa chu rims ai apui wa rims ho doctor ho ko ma cha phal na la wa le ipham doctor ho chu ki cha wa num lo ai wang taw taw phat wa chu only 10 minutes an pi ho in 10 minutes hi oxygen ki bun man phat an pi chu chu 10 minutes sunga chu bu diu 10 minutes sunga chu si pai ho ahung pui do ding na ko lo wa le arambai tingol ho khona ka pi do diu he tai ti a chu doctor hong chu ase pi hin che pha na cha in ko te chu lung gim ma 10 minutes la thing ding hi ta si pai ho la hung ta lo pha na chu apa chu naw sen cha zui the te lo api to anu to ani aso lo wa naw sen cha pui he in doctor ho chun anu ti ho api ti ho chu mun khana ga sel ji lo me thei ho chun ai no do jiu he in abui ding phat wa tia chu si pai ho ko ma ga taw leo 10 minutes hung sun zo cha khet na chu si pai ho hung le pui he in ichi a ko na chu Guwahati ai ke jet wata in Guwahati a ipi hospital ti tam ka hai mil chet ta in Guwahati hospital a he bata to a hi anu apa hi lam kalanga mata wangkho a in mun ho in mun alo mun ho ai lo la in sunga zu thei zo se hi an zu wa naw sen baby Joshua dam na te te dinga he hospital a chu ajen watan ICU a ma he in chom khat chung all team pha na hin ala do uvin hi le lu le khu han kop kin adam mo kit pha na chun ICU a le koi kit uvin tu a khu zan le naw sen cho ICU a chang sia khuwa ba ji anu la pa chun gi na thei khat na gi ji hana ting le jingka hi ting le aga vet ki ji hon hin aji chu ICU sunga chu koi ma cha insung mi hong aswol lu hi ji na cha nu la pa polanga ya mo khuwa sa nga cho ti a zan le hin gi na thei khat na ga gi ji na jingka khuwa ho ting le ki tha mu tu ki ji ba hin ka sei banga chu in le lo hian lang in sunga zu the hian lang i pi ma zo si a zu ai ta en icho zu theo zu si an zu chai hin alu operation chu an bol ta win an bol chai ta win adam sel tai tiu te alu lang cha phatai ahin tu ahin amit te ni to achup lang khat he operation bolding hung ngai ta en che hin asupi asangam in sung mi ko sung veng sun ki thu pi zo se ki thu pi chai ata en ai wanga upai di lo lai ka sei banga cho in le lo ho ai lo lin sunga zu the yo siang zu a tua he hong po do wang in bara a ding a hi ta en tu a ka sei banga chu a thu cho jen chai wa to ha amit te ni to chup khat lang he ngai ding a in hi che hin fon hin bol honin apa hin fon hin bolin ai lo le midang ipp Kithopin ho i bol ziu ti ho he amu ji na chu ain sung mi su pi asangam a khu aveng kin pi zo si jo ki chaya eta to a he i ma chai lo pen anui nung pen mo mi ham pen ke hi pa i ma chai hi jong lang kin pi ta ai in fon wa hung tau tho jinga hung ka tho jing hen jing le i ma cha khai lo wang chun kapuna mama in kalai na mama in naw sian limma ka ga vet le kumni chapang 2 February a he kumni thing bip si wa hin ha sama ma anup ta aloi la gul ai lo le piam achi le hlai le awa le ding lai ta pang lova hung pin ni apana opri hospital nga jing chu pu na om mama in so pi ule naw te ho Lungset ta kong tau tho ai ichi naw sen dam na ding hin nang lekin pan la kin anga isin operation ball na ding amit te ni to achu ball na dinga hi izat hung lut kit dam hi ti se the epo in ji chun anu la pa in eho Nam Mipite Anga ataw na kan he eho Kuki cha te mo vet the hi pu uvin izat Inam mi kan he ni khat pu nat na nei hu hitin
Ajoh kham uvin tam ta wang ka tipu e som khat som ni han lang za khat zani zanga sang khat yong nei kham ve ni chi baby Joshua ama dam do na te dingin Lungset ten Pan Lacheh ki ti chu neo khat ka se in bank details ho yong kain ta do in ating le contact number ho ai lo le thil thot go a hite lo ai lo abui ha sa athu ala details ma hebe nom uma he jong le number ka pi ke ya he in chilai number ho he ke ya he in ke hamat he tin ating le hoi lai ham share na thei na share tin thu ni ki het sa tu tin aji chu izat Inam mi tauna Awgin kan Awgin hi ho ki mo het mo sa thei pu vin Lungset ten ka tau tho e nào xem thì đam mô epi ho hi pu na om ma ji in i la kilo thei ji pu in I changa chule zanga sang khat kala ki thu pi zo ji lo hi ji in su pi le naw te ho na pan hu naw ki ngai chama ma jing in Lungset ten in naw baby Joshua dam do thi te na ding hin nang la ki na sata in pan la ki te ti chu chai na ke ya kan se in kan se na sunga ka se chok le lu jing in he thim the lo no ba yong le ka sei nga chu number ka PK number in icha hin ki tha za ma tin lungdan lungkhan ma jing in hitabanga a how milin milal elo le MLA sap sumsang tio hin itia namsunga apui ha sa ma constituency be hen lang elo ama za le nam hi na za la hin yaw khat be ki thu PG leo hin de omin hin na tia abui ha sa ai lo la gen the gial kho di sen he gen the cha ki ji kit ji in epile malam imajosi chunga pan aphalam lam ding in gong nan tin a chai ne ke ya su pi le naw thi ho chi video abula pat a chai ni ge ve ho josi chunga sei jo lo ki pa thu kan sejin Lungset te in hi chi inaw baby Joshua dam do na te ding hin nang len insung mi jong na zo kham ba pan mang la ding in KEIMA SEMBOI Kuki entertainer in na yung wa taona kan nei ta ki pai san chui tan te